Yebo Zulu noMahlawe Zulu. Ngithi ke mphinde futhi ngichaze. Ya, abaningi niyalalela. Abaningi kodwa nindalokho ukuthi nifuna ukuze nithathe inkulumo ezikhulunywa ngobani nabosibani banyana. Kulungileke nisazovuthwa. Kuzonivuthisa umndawo ngoba anilaleli. On what capacity ngikhuluma ngawo kangaka? Ngizalwa ngawo, ngikhule ngawo, ngiphila wona. Nginawo ukhona. Hayi njengempahla ethengiwe noma iproperty, inkomo yami noma imoto yami, kodwa njengento nomoya wokhona njengobizo kimi empilweni, ongangokuthi yonke into engisuka ngichazela umuntu ngichaza from experience. Uyabona abantu abaningi nihleli niyazibuza, hawu kanti basiqambela amanga yini labo somanga? Ngikhuluma ngalabantu ababonayo, abantu babona abanihlolela kuze kuyosemnyango lokho ekhuluma nawe into ephinda kwenye indawo akashelele njengomshini ungamuzi uthini. Bayabona laba abantu, angithi bayeza kithi bathenge amandla okubona, kodwa inkinga ifika lapho masokufanele badile nomndawo wakho. Uzwe nomuntu osesontweni nje esayelile ethi umndawo 10 zolungisa ngekwenze lutho umndawo. Alapho ngiyala banamanga kusekuthinini nje yonke into iqanjelwa amanga kuthiwe umndawo ngeke uprovoke uhlale uright way. Makuyiwo owangempela. Ngoba uyabona lo moya lo awuceli ukungena kumuntu, futhi awuncengi, awuvinjwa, uvalwa, uyavithiza lo moya. Yayithatha impilo ijike uyibona isile ugcina ungazi ukuthi kanti ini kutheni kwenzekani. Lapha-ke sikhuluma ngomndawo. Base bemangala abanye, hawu sasesihamba sitshelwa ngemndawo, nabanye nje sidabuka emndenini la ongalindele khona ungaze utshelwe ngendaba yokuthiwa umndawo kwenze njani. Lo moya awungeni ngenxa yokuthi ukhokho wakho kwathini lineage kuphela. Yebo unayo ilineage, kodwa-ke kuya kube nabanye abantu bangabe mhlawumbe sebewuphathe kabi noma bephumile, senabaleka phela manje nigcwala amasonto, nagcwala yonke indawo. Umndawo bese uzifunela umndeni la ozongena khona. Omunye utholelwe abantu abanjengathi iqongwani esigqokwe yile moya emizwa ukuthi amalinda, uma yamabhubesa amane ayi4 ngisazowachaza. Madoda, mase kunjalo lo moya sewuxhwalile, sewudla abantu ekhaya, sewujike waba yihumba noma lento kuthiwa igide landini. Babethola indlela yokuqosha abayizosana bese kuthi abaningi bafune ukulungisa, ngoba nalapho ekuqosheni uyakhosta, selingafa lize licabanga ukuthi niloyiwe uhlaba, ngoba uyabe ungasadli lezi nyamazana ezinoboya, sewufuna isothamlilo, into enganaboya. Uwele liyalithi mangabe lingene komunye wena ekhaya, lowo muntu anganifisela izinto ezimbi konke kuhamba ngendlela yakhe, niyodonsa kanzima nize nimbize umthakathi ekhomanda nje kuphela, engawuthwasanga, engawuthangana. Yabona lo moya mawungene kuwe awudingi intwaso. Kanti ngathi kwabaloyayo mawungene kuye, mayeloya kudinga ukuthi azazongena intwasweni yokuloya. Wenza lento engutshelayo ukuthi uyakucasukela manje, uthi wehlala estepsini kuthi istep isesodwa ukunyathela shaye ngobuso phansi ufe noma uvele ube crippled. Kanti manje wayini nihamba niuthwasa. Yebo angingabi nebhizinesi yokuthwasisa kwaba uthwasisayo, kodwa asiye eqinisweni lokuthi unezinto nendlela ezenziwayo okwenziwa ngazo before uthintwe noma uthwase lento senithwasa wona lo mndawo. Uyakhanyiselwa, kunendlela thizene yokukhanyiselwa engasoyena lezi ejwayelekile nivele lingene emashophu amandiya nithenge amakhandlela nilayithi. Uyakhanyiselwa umndawo, uyawuthwala umndawo, hayi lokhu ukuthwala kwene nithi umuntu uyothwala for imali namba nibulala abantu for nothing, nijike nibe phuwa nibe neyinkinga. Cha, leyo ntwala ufike uthwale umqhele ekhanda owenziwe ngey'hlahla thizeni
engeke ngize ngizichaze lapha ngoba baningi abahlele ko TikTok abalalela ukuthi sithini babe bathi kubantu senza lokho beganga nje anikwazi nina lokho njalo umndawo awuke uthi mangabe uthole ngawo awungabe uthi uvela wasuka nje wena usugaxele indaba yomndawo uzothwala ukufa uzovuma ukufa empilweni. Uyayibona le ngubo engiyifakile ebizwa ukuthiwa iqaba kusuke kuwumndawo uhambisana namadlozi entaba omdlambila negwinyambila. Ngisazonichazela kabanzi ngomndawo ukuthi ungumntwana wami njengomntwana wamalinda amalinda yini kodwa umndawo uyisikhwakha esihlala sikhwagile njalo esi-emotional esinama-tempers nje avela bekhona manje esihlala sivikile namasingahlaselwa. Hawu kodwa Nkosi yami ngiyawazwela amantombazana ahleli umndawo especially mawubheda sekuzowafika entweni eziloyayo waqapha ngempela walidla igazi lomuntu waliphuza wahlaba wadla leyo nyama. Hayi kunzima ngisho ungathi impilo yakho iyahlala iba ngulanga kwabanye abantu especially uma uphila nomuntu wesilisa impilo yakho izoba ngulanga kuwe and kunamanye angalungiswa nje nanomuba ulibonayo ukuthi aleli lidinga ingadlangadla thina inguzanguza elinye selamoshwa ubhekile ukuthi kodwa Jehova uNkulunkulu wami lento le ndaba iyaphelela phi ngoba phela la ngeke kusalunga lutho kumuntu into zomsebenzi ngeke kusalunga lutho imendo ngeke kusalunga lutho makungalungiswa ngala thola imali ingasakufuni lento ifika ivimbe tshela ukuthi hayi thina siphili ngemali thina singabazingeni thina singena esigangeni siphume nokudla bambe inkonka ubambe uyi-springbok. Impilo yakho ungaguli ungabi nalutho kodwa ibopha impilo ithuliti du. Uyabona bese ufika uthathe umuntu wesifazane onayo lento igidelandini eseliye laba nobuhumba umndawo usuyaba nobugidelandini nobuhumba valeka yonke into ithuliti du la endlini lento ifuna ukuzenzela. Madoda nawe wesifazane uyowela kwesiliso njalo kubophe ukuthule ukuthi du. Khumbula seniye nashera amagazi nishera ispirit. Madoda nawe uyagcina khona kunabanye abantu abasafa ngenxa yabanye abantu ngizwa kunabanye abahamba baye kulabo abathi bayabathwasisa afike lo muntu ayimoshe lento lena kakhulu noma ikwade nje ingamuzi ukuthi lona uyasazi thina ukuthi asenziwa lento le. Yiloko abantu abomndawo abaningi bamo ekunyangeni ukwazi imithi bamo nje kuthina funa kukhwaze lento kuwe ihambe. Akanivuma ukufundiswa nizohlupheka kakhulu. Yizo izikhali zayo lezi. Ngizoqhubeka ngichaze ngezikhali zomndawo. Awuvele nje uzithabathe uzithwale emahlombe wakho ungawazi ukuthi unjani lo mndawo. Vumani senilungisele le mndawo. Uyakhaliselwa nje uzobona indlela yakho. Ma ungayibona indlela ushaya kwasana uphambi kwawo nanabantu abakhona la ekhaya. Ngoba ubone uyabhudazela. Iyahlelwa lento. Gijima uyongena entwasweni lapho labantu abakwazi ukuyihlela lento. Bafike bayivukse kuwe kanti bisaleli izithulele ivuka nalobu bubi ivuka nalezi zingozi ivuka nalobu kumosha lahlekelwa imisebenzi lahlekelwa imendo wena lahlekelwa imali makade ngabe khona sokufanele kuhlale kuvela izinto ezofuna ufika zidle imali iphele ngoba wena kufanele ukushiye lo mndawo ungekho ufe ungaka ufe into zihlangahlangene kovekile abantu bekunuka na njengomthakathi nomndeni ungasakufuna ukuthi umthakathi uwe ngoba bahamba bebamba lemoya lo okuwe. Abekalingizwe umndawo yakhaliselwa amadoda.